abagendereje basanze hari amatoni arenga imiliyoni 200 za nikeli, hari toni zoba zirenga mbere 1000 z'icuma, hari amatoni umurengera ya platine, hari ubutare bw'ubwoko bwinshi. Singaha gusa noneho igihugu cy'u Burundi ni igihugu gisanzwe kirimo ubutare bwose. Aha mu Burundi wotubaza ivyo tutagira, ntiwotubaza ivyo dufise uko ni vyinshi. You know that the Uvinza-Musongati railway line will first and foremost connect the nickel-rich area of Musongati mines, where we are, to the export market through the port of Dar es Salaam in Tanzania. Furthermore, the SGR project will strengthen the Central Corridor, and it will transform it into an economic corridor. The future looks bright. It looks bright with the integration of the Central Corridor, where we are today, with the Southern Corridor going into Zambia and to the rest of the Southern African region, and the connection with the Northern Corridor going westward from Mombasa to Uganda and the rest of Great Lakes region, and the Djibouti Corridor connecting Ethiopia, Kenya, and South Sudan. The future looks bright with a network of SGR system working in both East and Southern Africa. This is what we see in the future. This is what we are happy about. Thank you for the opportunity, Your Excellencies, that you have given me to attend this auspicious occasion. And thank you for the faith you have shown in the bank's support in this great project. We will continue to support our continent in its noble pursuits of development for its people. God bless you, and thank you very much. Asante, makofi tena kwa mkurugenzi wa Benki ya Maendeleo Afrika. Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo ya kuzingatia muda, tumeambiwa tusitoe ufafanuzi kwa maana ya translation, na baadhi ya watu wana translator vile vifaa vya kutranslate, na kwa sababu ya muda wa Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Rais, naomba sasa MC mwenzangu karibu kwa ajili ya ratiba inayofuata. Urakoze cyane. None rero muri kano kanya reka duhamagare dusabe nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi nawe aze ashikiriza ijambo kugira ngo tubandanye ibikorwa. Murabona umwanya uraturega, dufise abashitsi baja kure, n'ivyo bavyiza tubari kuye kare kugira ngo bashika amahoro. Makofi mengi kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Burundi. Burundi oye! Mana mushobora vyose, wewe watumye dukoranira muri iki kino kibanza ciza, nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, nyakubahwa Chege, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta yunze ubumwe bwa Tanzania, nyakubahwa murongoye sentare Ntahinyuzwa, nyakubahwa murongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, ba nyakubahwa muri mu biro vy'inama shinga amateka na nkenguza amateka, ba nyakubahwa bashinga amateka namwe bakenguza amateka, duhereye kuri nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi, bubahwa abashikiranganje, bubahwa ndongozi nkuru mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, bubahwa abashitsi beza mwaje kudushikira muva mu bihugu bitandukanye, bubahwa murongoye amashirahamwe y'iterambere, bubahwa mwese mu cubahiro Imana yabahaye, bene gihugu mwasidukanye niyonka
kugira mwirabire uno mugambi mwiza, nitugire amahoro, tugire ubumwe n'iterambere mu gihugu no mu karere kacu. Ndi niteka n'akanyamuneza ntangere mu gushikiriza rino jambo muri bino birori byo gutanguza ku mugaragaro ibikorwa byo kubaka ibarabara ry'indarayi Uvinza Musongati. Iki gikorwa cyadukoranije si igikorwa gisanzwe kuko ari ikimenyetso cy'imbonakazoza y'ibihugu biriko biratera imbere, biriko birashira imitahe muri kazoza mu gukomeza iterambere mu gihugu no hanze y'igihugu, dushize imbere ivyo abenegihugu bakeneye. Duhiriwe duhishije kuko uyu mugambi mwiza hano iwacu uje nk'inyishu ikomeye y'ivyoshoboye kutubera intambamyi mu mbonakazoza y'igihugu cacu c'u Burundi, bwishira bukizana mu vy'ubutunzi, bihuriranye kandi na politike y'igihugu irongowe na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, atako atagize atuja imbere kugira dushike kuri uno munsi. Mumfashe kandi bubahwa mwese mu vyubahiro vyanyu tumukurire ubwatsi. Ndanezerejwe no kubona turi muri kino kibanza hano muri Musongati, ikibanza gisanzwe kuko gifise ikibanza kidasanzwe kuko gifise ubutunzi bwinshi bw'ubutare bwa nikel, ubutare nkenegwa cyane cyane mu mahinguriro kuko buhingurwamwo ivyuma bitagwa ingese, bugakoreshwa mu guhingura amabateri y'imodoka zikoreshwa n'umuyaga nkuba no mu vyuma bitandukanye bakoresha ku ndege. Birahimbaye kandi ni niteka kubona bino birori byo gutanguza ibarabara ry'indarayi rizoca muri kino kibanza bibereye hano nyene. Indarayi izofasha mu gutwara ubwo butare, ikaba ije nk'inyishu y'ingorane zahora zishika mu kunguruza abantu n'ibidandazwa biremereye. Twonavuga mbere ko ubwo butare buzofasha mu iyubakwa ry'iyi ndarayi. Tukaba twizera neza ko uwo mugambi dusangiye n'ibihugu bivukanye vyacu uzoshika ku ntumbero atangorana. Iri barabara ry'indarayi ni intambwe idasanzwe kugira dushike muri ya mbonakazoza yacu y'u Burundi, bwishira bukizana mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060, rikaba rizofasha muri vyinshi. Aha tukaba tuvuga nko mu gukomeza imigenderanire myiza y'abenegihugu bacu, ihanahana ry'ibidandazwa, igabanuka ry'ibiciro, haboneke akazi ku bantu benshi, ifashe abarimyi, ifashe ivyo guhingura no gushora umwimbu wabo vyoroshe. Amahinguriro yinjiza ibikoresho vyoroshe kandi bitagoranye, urwaruka rwacu rutera imbere, rurahure ubwenge n'ibindi n'ibindi. Kuva mu mwaka w'2005 igihugu cacu catanguye urugendo rw'ihinduka rikomeye kandi ryimitse mu gihugu cacu. Twarabonye ko ibikorwa shingiro byo gutwara abantu n'ibintu atari ukunguruza abantu gusa, ahubwo
ari n'inkingi zikomeye zituma igihugu kija mu irushanya mu vy'iterambere no mu vy'ubuzi, kandi kikagira ubumwe no kunywana kw'abakibamwo be n'ababa mu bihugu bibanyi. Uyu mugambi rero uje gutanga inyishu n'imihigo imwe imwe mu bijanye no gutwara abantu n'ibintu, nayo ikaba ari nk'iyi. Ubwa mbere, amabarabara yacu naho akomeye tuyacishamwo ibidandazwa biremereye cyane, bigatuma yononekara bidatevye, bikanatwara amafaranga menshi yo kuyasubirizamo. Iri barabara rero ry'Indarayi rigiye kubakwa ni bimwe mu buryo bwo kuremurura imizigo ayo mabarabara yaragize imyaka myinshi aremerewe. Ikindi, ubudandaji bwacu haba ubwo hagati mu gihugu canke ubwo ku rwego mpuzamakungu burakeneye uburyo bwihuta bwo kwiyunguruza, bwizewe kandi butazimvye. Iri barabara rigiye kubakwa ni inyishu ikwiye kandi itunganye ku bijanye n'ico kibazo. Ku bw'uyu mugambi n'ivyiza biwuherekeje, ku nk'urwego nshingwabikorwa rwa leta turiyemeje kugira uruhara rugaragara mu budandaji bwo mu karere no ku isi yose. Ivyo navyo kugira tubishikeko ni ugukora ibikorwa bishobora guhiganishwa mu makungu, ni ukuvuga ibijanye n'ivyo ibihe isi igezemo. Ni gutyo tuzoshobora gushira mu ngiro imigambi y'iterambere yo mu 2063 ubumwe bwa Afurika hamwe na ZERECAF vyagize umuhigo. Ivyo vyose ntitubishikako mu gihe tutoba dufise amabarabara y'Indarayi adufasha uruja n'uruza mu gihugu hagati be no mu vyo mu karere turimo. Ari naco gituma tuvuga ko iyi Ndarayi ije nk'imoteri shasha tugiye kwinjiza mu mashine y'iterambere. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu, bubahwa mwese, batumire bahire. Iri barabara ry'Indarayi rizotuzanira akarusho mu bintu bitandukanye. Dufatiye nko mu vy'ubutunzi, ibiharuro vy'urufatiro birerekana neza ko tugiye kogorora. Nk'akarorero, dufashe ikiringo cyo guhera muri nzero gushika muri ruhesho no mwaka turimo, ibicuruzwa vyaciye ku kivugo ca Dar es Salaam bingana n'itoni 43 n'ijana ku kwezi. Ibicuruzwa bivuye i Dar es Salaam bikaza iwacu biciye mu ibarabara ry'ivu, tubicishije mu ibarabara ry'Indarayi dusanga twunguka amadolari 70 ku itoni imwe. Ugize ibiharuro bisanzwe uca ubona ko ku kwezi twunguka amadolari imiliyoni 300,000 birenga. Wabigwiza ku mwaka ugasanga twungutse amadolari ashika imiliyoni 36. Mu myaka 10 zikaba imiliyoni 332 zirenga. Abahinga babiharuye neza basanga amahera azokoreshwa kubakwa muri Indarayi izoba yamaze kuyisubiza mu myaka mike. Bisigura ko guhera ico gihe hazoba hasigaye kunguka gusa. Aha mwotahura ko twafashe gusa ibicuruzwa, tutavuze uruja n'uruza rw'abantu, ingenzi canke amatagisi tuzotoza ku bicuruzwa bizojabuka mu bihugu duhanahana imbibe nka Kongo n'u Rwanda. Igihugu kandi
kizohungukira kubijanye n'imibano, kuko inyuti ziba kure na kure zizoshobora kuramukanya vyoroshe. Tuzokunguka kandi tuzokingira ibidukikije, kuko ibarabara ry'indarayi rizotuma hagabanuka ivyuka vyonona ikirere biva mu mamoteri y'amamodokari, eka n'ibindi vyinshi tutoshobora kudondagura ngo duheze. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, bubahwa mwese, batumire bahire, twashaka gusozera rino jambo dusubira gukenguruka cane indongozi yacu itazimiza, yo yama imurikira abarundi kugira batera imbere mu bisata vyose. Ahacu nk'urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi, tukaba twiyemeje ko tuzokora ibishoboka vyose kugira uwo mugambi w'iteka ushike ku musozo atangorane, maze Uburundi bikande amabavu, bihanagure akuya, batambe batarike, bigina indarayi yabashwayemo. Murakoze, Imana ibahezagire. Amashi menshi kumubahwa mwiza cyane nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Mumwongera amashinuze, mwongera amashi hariya. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Burundi. Mheshimiwa Rais, bila kupoteza muda, naomba kwa heshima kubwa nimwalike Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa, Waziri wa Uchukuzi kutoka Tanzania. Karibu. Mheshimiwa Waziri, utafanya kazi pia ya kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa kwa ajili ya kuhutubia. Mheshimiwa Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Burundi, Mheshimiwa Waziri wa Miundombinu, Ardhi na Makazi wa Jamhuri ya Burundi, Waheshimiwa mawaziri wa Tanzania na Burundi mlioko hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Burunga, makatibu wakuu wa wizara zote mbili kutoka Tanzania na Burundi, na makatibu wakuu wote mlioko hapa, Mheshimiwa ndugu Ali Karavina, mwenyekiti wa bodi ya shirika la reli Tanzania, ndugu mhandisi Machibia Masanja Shiwa, mkurugenzi mkuu wa TRC, ndugu viongozi mbalimbali mlioko hapa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, habari ya mchana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu na viongozi pamoja na wananchi, awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa na afya njema na kutuwezesha kufika hapa leo kushuhudia tukio hili muhimu na la kihistoria la uwekaji wa jiwe la msingi wa ujenzi wa reli ya kisasa wa kipande cha Uvinza hadi Musongati. Mheshimiwa Rais, naomba kutumia fursa hii kuwashukuru nyinyi viongozi wetu wakuu kwa kukubali mwaliko wetu ili kushuhudia hafla hii muhimu na kihistoria kwa nchi zetu. Uwepo wenu unadhihirisha jinsi mnavyotoa kipaumbele katika maendeleo ya reli na kufunganisha shughuli za kiuchumi baina ya nchi zetu mbili. Sote tunafahamu kuwa sekta ya uchukuzi ni muhimili wa uendeshaji wa maisha ya kila siku ya mtu mmoja mmoja na wananchi wote kwa ujumla. Sekta hii ndio chachu kubwa ya kuendeleza utengamano wa kikanda, yani regional integration, ili kuwawezesha wanajumuiya ya Afrika Mashariki kutumia fursa ya kufanya biashara kwa ajili ya ustawi wa kiuchumi na kijamii. Kutekelezwa kwa mradi huu ni utekelezaji wa mikakati mbalimbali
tuliojiwekea kikanda, ikiwemo ajenda ya Umoja wa Afrika 2063 ambayo inazitaka nchi za Afrika kuwa na mtandao wa reli ya kisasa SGR ifikapo mwaka 2063. Mheshimiwa Rais, kukamilika kwa ujenzi wa reli hii utawezesha nchi ya Burundi kupitia mgodi wa madini ya nickel Msongati kusafirisha madini na malighafi zinazohitajika kwenye mgodi huo kupitia bandari za Tanzania. Reli hii itatumia nishati ya umeme inayozalishwa kwa kutumia vyanzo vya asili na kupunguza ongezeko la hewa ya ukaa, yani carbon emission, ambayo ni ajenda ya sasa kwa nchi za Afrika na duniani kote. Pia itaboresha maisha na uchumi wa wananchi kwa kupunguza gharama za usafirishaji wa mizigo na bidhaa kati ya Tanzania na Burundi. Kwa mfano, kwa sasa gharama za usafirishaji wa kasha moja la futi 20, yani container la futi 20, ni takriban dola za Kimarekani 3,800 kutoka Dar es Salaam hadi Burundi. Na mara reli hii itakapokamilika, gharama hii inatarajiwa kuwa takriban dola 2,000, yani kutoka 3,800 mpaka dola 2,000 kwa kontena moja la futi 20. Hali kadhalika, kukamilika kwa ujenzi wa reli hii kutawezesha kusafirisha mizigo mingi kwa wakati mmoja ikilinganishwa na usafiri wa njia ya barabara, ambapo kwa sasa lori moja linabeba tani 30, na reli hii itakapokamilika itawezesha kusafirisha takriban tani 3,800 kwa wakati mmoja. Mheshimiwa Rais, kama nilivyoeleza awali, leo tumeshuhudia uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya Uvinza Msongati yenye jumla ya kilomita 300, ambapo kilomita 240 za njia kuu na kilomita 60 za kupishana. Ujenzi huu unatekelezwa na mkandarasi ubia wa kampuni ya China Railway Engineering Group Company Limited na China Railway Design and Consultant Group, zote za kutoka China, na utekelezaji wa mradi huu utakuwa miezi 72, yani miaka 6. Wengi wataona muda huu ni mkubwa, lakini kutokana na jiografia ya maeneo haya, huu ni muda wa kawaida, na tunaamini kwamba kazi hii itamalizika kwa wakati kama tulivyopanga. Mkataba wa ujenzi wa reli hii ulisainiwa tarehe 29 mwezi Januari mwaka huu. Mheshimiwa Rais, napenda kuhakikishia kwamba mimi na waziri mwenzangu wa Burundi anayesimamia sekta ya uchukuzi tutahakikisha tunalinda thamani ya uwekezaji huu mkubwa kwa kuwasimamia makandarasi ili wakamilishe mradi huu kwa muda uliopangwa na ubora unaokubalika. Mheshimiwa Rais, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba kwa dhati niwashukuru nyinyi viongozi wetu wa kitaifa kwa kazi kubwa mlioifanya katika kutimiza ndoto hii na kuanza utekelezaji wa mradi huu kwa ajili ya maslahi ya nchi zetu mbili. Aidha, nishukuru kwa dhati Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kutoa fedha za mkopo wa ujenzi huu. Mheshimiwa Rais, pia naomba nishukuru benki yetu ya CRDB kwa kuanza kutoa dola milioni 100 kwa ajili ya kuanza kazi hii ya ujenzi wa mradi wa SGR kutoka Uvinza hadi Msongati. Asanteni sana benki ya CRDB kwa kuanza kutoa mchango huo. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa ili aweze kuwahutubia wananchi walioko mbele yenu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Asante, makofi kwa Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa, Waziri wa Uchukuzi, na makofi mengi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania oye! Oye! Burundi oye!
Tanzania oye! Mheshimiwa Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Bazombaza Prosper, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Nestor Ntahontuye, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa, kwa pamoja na Mhandisi Edige Nijimbere, Katibu Mkuu wa Wizara ya Miundombinu, Ardhi, Makazi kutoka Burundi, makatibu wakuu wote na naibu makatibu wakuu wote kutoka kwenye nchi zetu mbili, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Burundi, ndugu Ali Karavina, mwenyekiti wa bodi ya Shirika la Reli Tanzania, kwa pamoja na Mhandisi Machibia Masanja Shiwa, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Reli Tanzania, wajumbe wa bodi wote mlioko hapa, wawakilishi wa wakandarasi wa CRGCC na CRCEDC, wawakilishi wa mshauri msimamizi wa mradi DOA JV, wananchi kutoka mkoa huu wa Burunga, Jamhuri ya Burundi, pamoja na mkoa wa Kigoma kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Burundi oye! Mheshimiwa Rais, viongozi na wananchi wote mlioko hapa, nataka niungane na wenzangu waliotangulia kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia kuwa na afya njema na kutuwezesha kusafiri kutoka kwetu mpaka hapa Msongati maalum kuja kushuhudia tukio la kihistoria la uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kimataifa SGR kwa kipande cha Uvinza upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadi hapa Msongati, Jamhuri ya Burundi. Nitumie nafasi hii kukushukuru wewe Mheshimiwa Rais Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye, ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Burundi. Tumeona ukarimu toka tunaingia mpakani wa wananchi wa Jamhuri ya Burundi. Tumeona furaha kutuona ndugu zao kuingia nchini Burundi, na wamehakikisha tunasafiri kutoka kule mpaka hapa kwa usalama. Tunakushukuru sana kwa kuifanya Burundi sasa kuwa ni nchi iliyotulia na yenye amani. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie nafasi hii kwanza kukupongeza wewe na chama chako na wana Burundi kwa kukuchagua wewe tena kwa kura nyingi za kutosha kupitia uchaguzi mkuu uliopita, na kukichagua chama chako kuwa ndio chama tawala katika nchi hii. Hongera sana wana Burundi, jipigieni makofi wenyewe. Mheshimiwa Rais, na sisi Tanzania huko tuko kwenye mchakato wa kufikia uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Hatuna mashaka jemedari wetu mpenda maendeleo nambari 1 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ataibuka kuwa mshindi kwenye uchaguzi ujao. 2, niendelee kukupongeza wewe kwa juhudi zako kwa kujitoa kuhakikisha kuwa mradi huu wa kihistoria unaotekelezwa kati ya nchi hizi mbili, ambao pia wewe uliridhia kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuanza mradi huu kuujenga kutoka Uvinza mpaka hapa. Kitendo hiki ni cha kukupongeza wewe kukubali kubeba mzigo huu, lakini kuleta reli hapa Msongati, Jamhuri ya Burundi. Umeweka historia ya kuwa mmoja wa marais wanaoitekeleza kwa vitendo ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063
ya kuunganisha nchi za Afrika kwa reli ya kisasa ifikapo mwaka 2063. Mheshimiwa Rais, nataka nitumie nafasi hii kuwapongeza mawaziri wenye dhamana na reli hii, Wizara ya Miundombinu kutoka Jamhuri ya Burundi na Wizara ya Uchukuzi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wizara hizi mbili wameamua kuunganisha juhudi zao na kuwezesha utekelezaji wa mradi huu, bila kuwasahau wataalamu wetu kupitia kamati ya pamoja wataalamu wa mradi, kwa uratibu na maandalizi ya mradi huu kuwa yamefikia katika hatua muhimu ya kuweka jiwe la msingi leo tarehe 16 mwezi huu wa 8 mwaka 2025. Mheshimiwa Rais, viongozi wote mlioka hapa na ndugu wananchi, mimi leo nimepata nafasi ya kushiriki tukio hili nikimwakilisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye angependa sana kuja na kuungana nawe Mheshimiwa Rais katika kutekeleza hatua hii ya awali ya uwekaji wa jiwe la msingi, lakini kutokana na majukumu alionayo siku ya leo amenituma kuja kumwakilisha, na hivyo amenituma pia kuleta hotuba yake, na naomba pia niweze kuwasilisha salamu zake za upendo kwako Mheshimiwa Rais, viongozi wa serikali wa taifa hili, viongozi wa chama tawala wa taifa hili, lakini na wananchi wote wa Burundi. Mnasalimiwa sana na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia anakutakia kila laheri katika hafla hii muhimu, na anapongeza hatua hii kubwa iliyofikiwa ambayo imeanza kuchukuliwa na serikali yako katika kuimarisha uhusiano wa kindugu na wa kijirani kati ya Jamhuri ya Burundi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, leo hii ni siku ya historia kwa nchi zetu, ambayo nchi zetu zinaweka msingi imara wa mahusiano kwa kutekeleza mradi ambao unakuja kuwaunganisha Watanzania na Wanaburundi katika kuimarisha usafiri na usafirishaji kati ya nchi zetu hizi mbili. Utekelezaji wa mradi huu ni matunda ya ushirikiano wa nchi zetu tulioanzisha mwaka 1975. Tangu wakati huo tumeendelea kufanya mikutano mbalimbali ya tume ya pamoja ya kudumu, mikutano ya ujirani mwema ili kuimarisha ushirikiano huu. Tarehe 28 Januari mwaka 2022, serikali ya nchi zetu zilikubaliana kujenga tawi la reli la Uvinza hadi Msongati kwa lengo la kuunganisha mgodi wa nickel unaopatikana eneo hili la Msongati na bandari ambayo inasafirisha mizigo mingi kwenye ukanda huu ya Dar es Salaam iliyoko Tanzania. Kama ilivyoelezwa na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Reli Tanzania wakati anakupitisha kwenye ramani zetu na mradi kama unavyokuwa, thamani ya mradi huu ni dola za Marekani bilioni 2.154, ukitekelezwa kwa ushirikiano baina ya nchi hizi mbili, ambapo kipande cha 7 ni Uvinza hadi Malagarasi chenye jumla kilomita 190. Kati ya hizo kilomita 156 ni za njia kuu na kilomita 34 ni za kupishania, na kipande cha 8 ni Malagarasi hadi Msongati Burundi chenye jumla kilomita 110, na kati ya hizo kilomita 84 ni za njia kuu na kilomita 26 ni za kupishania. Mheshimiwa Rais, kwa ujumla utekelezaji wa mradi huu ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda maendeleo ya nchi zetu na ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2063. Ajenda hii inasisitiza kuunganisha nchi za Afrika kupitia miundombinu bora na ya kisasa ili kukuza mshikamano, ustawi wa maendeleo endelevu ya wananchi wetu. Tumeambiwa hapa kuwa mradi huu utachukua miaka 5 kukamilika na kutakuwa na mwaka mmoja zaidi wa matazamio, na kwa kuzingatia manufaa yake kwa wananchi wetu, muda huu si mrefu kwetu,
lakini tunasubiri kwa hamu kuanza na kukamilika kwa mradi huu. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi mnaonisikiliza, kama nilivyoeleza awali kwamba leo tumekusanyika hapa katika hafla kihistoria kwa nchi zetu hizi mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Burundi kushuhudia tendo la uwekaji wa jiwe la msingi na uzinduzi wa ujenzi wa reli hii ya kimataifa, kipande kutoka Uvinza Tanzania na hadi Msongati hapa Burundi. Hafla hii ni ya kipekee kwa sababu reli hii ya Uvinza hadi Msongati ndio reli ya kwanza inayounganisha nchi na nchi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Tujipigie makofi wana Burundi na wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, viongozi wenzangu na wananchi wote mlioko hapa, kama ambavyo imeelezwa kuwa mradi huu unalenga kuimarisha na kupanua miundombinu ya usafirishaji kati ya nchi zetu. Lengo hasa ni kurahisisha, kupunguza gharama na kuongeza ufanisi wa shughuli za kibiashara na uhusiano ambao tunao wa kijamii kati ya nchi zetu hizi mbili na maendeleo mengine ya ukanda huu wa Afrika Mashariki na kanda nyingine. Mradi huu pia unalenga kuchochea ukuaji wa uchumi wa kikanda kwa kuunganisha masoko tulionayo katika nchi zetu, kuendeleza biashara tunazozifanya ndani ya nchi hizi kikanda na kuimarisha pia upatikanaji wa huduma muhimu kwenye maeneo yetu. Reli hii itakuwa kichocheo cha maendeleo ya viwanda, kilimo, sekta ya madini na sekta nyingine za uzalishaji kwa kutoa usafiri wa uhakika na wa kisasa. Mheshimiwa Rais, niendelee kueleza manufaa ya reli hii kwamba pia itasaidia kusafirisha bidhaa mbalimbali ikiwemo madini ya nike ambayo Mheshimiwa Rais umenionyesha hapa kwamba milima nayoiona hapa yote imejaa madini ya nickel. Na kwa hiyo basi nickel hii itasafirishwa na reli yetu tulionayo. Hivyo inakwenda kuchochea na kukuza mahusiano, kukuza biashara pamoja na kufungua fursa zaidi za kiuchumi na ustawi wa wananchi wetu. Mheshimiwa Rais, pindi reli hii itakapokamilika kwa ujenzi wake, tunatarajia sasa shughuli ya biashara zitakuwa zimeongezeka na biashara migodi hapa itakuwa imeshakwenda katika hatua muhimu, na abiria watasafiri kwa gharama nafuu na muda wa safari pia utakuwa umerahisishwa. Wana uwezo wa kwenda Dar es Salaam na kurudi ndani ya siku moja, kuhakikisha kuwa wanafanya shughuli zao kwa urahisi zaidi. Mathalani, hivi sasa malori yanatumia wastani wa masaa 96 kutoka Dar es Salaam hadi Bujumbura, wakati SGR ikikamilika itatumia wastani wa masaa 20 pekee kutoka Dar es Salaam kuja Bujumbura nchini Burundi, na kupunguza pia gharama za usafirishaji kwa zaidi ya 40%. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninapenda kushukuru uongozi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika kupitia rais aliyemaliza muda wake, Mheshimiwa Dr. Akinwumi Adesina, kwa kufanikisha utafutaji wa rasilimali fedha na utekelezaji wa mradi huu. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru wadau wengine wa maendeleo kwa kuunga mkono jitihada za serikali zetu mbili kwa kuwekeza kwenye utekelezaji wa miundombinu ya misingi ili kukuza uchumi na ustawi wa jamii wa wananchi wetu. Naendelea kuzishukuru wizara zetu za fedha za nchi zote mbili, Burundi na Tanzania, kwa kuhakikisha kwamba mradi huu unapata fedha kwa wakati na kuwalipa wakandarasi. Niendelee pia kuzishukuru wizara za uchukuzi ya Tanzania na miundombinu ya Burundi kwa kuendelea kuratibu vizuri na kusimamia mahusiano ya tume ya pamoja kuhakikisha mijadala inahusisha wataalamu wetu na kufikia hatua mzuri ambayo leo tumeshuhudia Mheshimiwa Rais ukiweka jiwe la msingi. Nirudie tena kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niwahakikishie Watanzania, niwahakikishie wana Burundi kuwa mradi huu utaanza kujengwa na utakamilika kwa wakati uliokusudiwa.
Mheshimiwa Rais, viongozi na wananchi, nikiwa namalizia hotuba yangu, niendelee kutumia nafasi hii kutoa maelekezo kwa wizara, bodi ya wakurugenzi na wafanyakazi wa Shirika la Reli Tanzania kuhakikisha kuwa mnasimamia mradi huu kwa ukaribu zaidi ili ukamilike kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Ni matarajio yangu kuwa mtaongeza uzalendo, ubunifu, uadilifu, kujituma na kufanya kazi kwa ushirikiano kati ya nchi hizi mbili. Mheshimiwa Rais, nataka niwahakikishie wadau wote wa maendeleo katika nchi zetu hizi mbili kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Burundi zitaendelea kuunga mkono jitihada hizi za kuendeleza na kuboresha miundombinu na huduma za usafirishaji kwa manufaa ya nchi zetu na majirani zetu wanaotuzunguka. Nirudie tena kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninaomba nikushukuru wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi kwa kuiamini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia shirika letu la reli, Shirika la Reli Tanzania, na kutupa heshima na dhamana kusimamia utekelezaji wa mradi huu wa kihistoria. Ni furaha na fahari kwetu sisi. Nataka tukuhakikishie tutatekeleza makubaliano yote ambayo yamewekwa mbele yetu kwa utekelezaji wa mradi huu. Mungu ibariki Burundi, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika Mashariki. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Amashimeshi hariya, amashimeshi ku mushikiranganje wa mbere w'igihugu kibanye, igihugu kivukanyi cha Tanzania. Ego none rero muvyeyi wacu Sebarundi twagira mudukundire muduha kanya nk'iminota 5 abantu bamira mate bacishemwo akaririmbo k'ikirundi amagaba traditional dance, amagaba iminota 5 gusa kugira ngo abantu bamira mate. Tunaomba masamaha wa ndugu zetu wa wageni, tukameze mate kwanza kidogo, tukaangalie kama kakundi ya burudani kidogo. Traditional dance ya Burundi, ni dance ya wanawake wa Burundi, wanachezaka vizuri sana, vizuri sana. Chap 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 chap. Tunapatia karibu wa Tanzania. Tunasema jambo sana wa Tanzania, abarundi biwacu. Simba, simba, simba. Simba, simba. Akana kiwacu. Simba mugezi, simba manga mwana wa mama. Liya mupikira kakeregesi mugashaka shaka nkagatiro mugamo tiruganga bakamana jenga muhira. Rekangeni Burundi ma iwabo ni mana, rekangeni yo bahavuga kangende kumerasha zogenda wogaruka ni wadukumburu zoza, ni wadukumburu zogaruka mama. Kangendi Burundi ma iwabo ni mana, rekangendi Burundi ma iwabo na mahoro, rekangende kumitsesha wogenda wogaruka ni wadukumburu zoza, ni wadukumburu zogarukama. Rekangeni yo bavuga, rekangeni Burundi ma, rekangeni Burundi ma iwabo ni mana. Kangende komerasha wogenda wogaruka ni wadukumburu zoza, ni wadukumburu zogaruka.
musikaje minoti 3 musikaje 3 minutes twagenda kiwacho simba umugezi simba imanga Burundi Uburundi washira igihugu nyabagendwa igihugu cy'amahoro igihugu cy'amatanuka igihugu cyiza cyane mwana wa mama Kinyambo hari Nyaruguru simba umugezi kubita umudiho mwana wa mama simba 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 umugezi mwana wa mama simba umugezi simba 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 akana kiwacu mwana wa mama simba umugezi twagiye kubesha 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 simba 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 akana kiwacu sahandi ni mu Burundi wacu Burundi bwa Nyaburunga akana kiwacu mwana wa mama nahandi uzobisanga atari mu Burundi byiza nk'ibi simba simba namani hura ya rugamba zigiri Burundi ruyangeweho namani hura ya rugamba Burundi yiwacu ruyangeweho ya rugamba tuhasanga abavyeyi ruyangeweho hura ya ruga wararayeweho wararaye Burundi mweza we wararaye yiwacu mama we iwacu Burunga mwiza we aye komera ni hura ya rugamba nzigiri Burundi ruyangeweho Burundi yiwacu ruyange mwiza we batu hasanga batimbo ruyangeweho wararaye mwiza we wararaye Burundi mama we wararaye iwacu mwiza we aye komera namani hura ya ruga onzigiri Burundi ruyangeweho mani hura ya rugamba Burundi Burunga ruyange mwiza we ya rugamba tuhasanga gasimbo ruyangeweho kubita umudiho mwana yehe wararaye weho yehe wararaye weho wararaye Burundi mwiza we Burundi yewacu mama we naye komera namani hura ya ruga yehe wararaye yehe wararaye mwiza we yehe wararaye mama we yehe wararaye mwiza we yehe wararaye yehe wararaye mama we yehe wararaye mwiza we yehe wararaye mama we yehe wararaye wimbo maalum wa tulibamwe wao tayari yehe wararaye murakoze cyane Magaba murakoze cyane naomba mwapigie makofi hao Warundi wanacheza vizuri sana naomba mwapigie makofi asante sana kabisa asante sana traditional dance Magaba asante sana murakoze cyane Asanteni sana. Tunapata wimbo maalum Mheshimiwa Rais. Wimbo maalum muwe chapu chapu tunapiga mara moja dakika 5. Wimbo maalum mnakawia sana tena dakika 5. Umekawia sasa mtungoje kwanza mzee wetu rafiki mzee wetu mheshimiwa baba wa taifa tubasabe rero nyene cyubahiro muvyeyi wacu muvyaguruke mushikirize ijambo naomba tusimame sasa wote kwa heshima kubwa yose nyene cyubahiro mana mushobora byose wenyene urukundo impuwe n'ikigongwe none nahazwe imyaka n'imyaka kubw'Imana mushobora byose impuwe n'ikigongwe Mheshimiwa Kassim Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
na wale wote ambayo umesafiri nao. Kuna mawaziri, kuna officers mbalimbali, tunawakaribisha Burundi. Nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, bubahwa muri mu biro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, namwebwe bashingamateka n'abakenguzamateka mwaje kuri rubanza, mwebwe bubahwa musanzwe muserukira urwego rw'ubutungane, ndabona haje umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro n'umushikirizamanza Kizigenza w'Uburundi, mwebwe mwaje muserukira inzego z'umutekano mu Burundi no muri Tanzania. Umushikiranganje wa mbere nawe namwe bagiye ngano kubera twegeranye, bashikiranganje muri ngaha, nyakubahwa userukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyakubahwa userukira ibanki y'iterambere rya Afrika, nyakubahwa urongoye igisata kiraba umuhora ngaha mu karere ko hagati, nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD waje kwifatanya natwe kuri urubanza rwiza cyane, nka nyakubahwa Buramatari, numvise ko Buramatari w'intara ya Kigoma nawe nyene ari ngaha, abatanzania cyane cyane abaha mwaraye, abaha tuvuga ururimi rumwe, ni byiza cyane. Ikirundi n'igiha nivyo byatumye Tanzania n'Uburundi baba abavandimwe by'ukuri, duhurije kuri byinshi. Aha turi kumwe kandi n'ayandi n'izindi ntumwa amadelegasiyo yaje ava atandukanye. Turi kumwe na delegation D Group Al-Masur Holding venu du Qatar. Turi kumwe na délégation envoyée par le président nigérien, l'ancien président nigérien, Son Excellence Olusegun Obasanjo. Abo bose baje kudushikira, abavuye Qatar, abavuye muri Nigeria, mwese namwe turabaha ikaze ngaha mu gihugu cyacu. Mwese rero umwe wese yiyumve, nyakubahwa mwese muri ngaha, ndabaha ikaze muri iki kibanza. Iki kibanza kirahezagiye, Imana yaragihezagiye. Aha mubona hose aka karere kuzuyemwo ubutare bwa nikele. Abagendereje basanze hari amatoni arenga imiliyoni 200 za nikele. Hari toni zoba zirenga mbere 1000 z'icuma. Hari amatoni umurengera ya platine. Aha hari ubutare bw'ubwoko bwinshi. Singaha gusa none igihugu cy'u Burundi ni igihugu gisanzwe kirimo ubutare bwose. Aha mu Burundi wotubaza ivyo tutagira, ntiwotubaza ivyo dufise uko ni vyinshi. Nico gituma uyu munsi ari wakanyamuneza. Umunsi umwe nakiriye abagwizatunga bazi Burundi, ndabashikiriza umugambi uko twotangura kwimba ubutare bw'u Burundi ngo tubushore. Twaravuze ubutare bwa nikele, turavuga ubutare bw'icuma, turavuga marble. Ico gihe mbere bo
bashaka cyane cyane ko bohingura marble. Muge ikibazo bambajije ni kimwe, bati none ko twumva bafise ubutare mu kubushora naho ni gute? Canumva ako kantu karandi, kuko kugira umurima weze gushora bikakunanira ni ikintu kigoye. None rero uno munsi umutima wari uhagaze uratanguye gusubira mu kibanza. Nagira ntangure ubwa mbere nkengurukire igihugu ca Tanzania, cyane cyane shimire nyenicubahiro Mama Samia Suluhu Hassan kuko uru rugamba rwo kubaka iri barabara ry'indarayi ntigwari rworoshe ko turutsinda. Twarakoranye ijoro n'umurango, none turashitse aho twokwiruhutsa tuti ubu tugiye twatangura. Nkengurukire cyane abatanzania bose, kuko abatanzania n'abavukanyi twahora turabavukanyi tugifise ibyo duhuriyeko bitandukanye, ariko ubu haraje icitwa rero uruzogi. Ubu tuciye dusangira uruzogi neza, turabaye amahasa y'ukuri. Dukomera amashi Imana yacu. Turashimira cyane igihugu cya Tanzania, kuko ico gihugu cyatabaye Burundi inshuro nyinshi cyane. Igihe mu Burundi twari mu njyane, Tanzania yarikoreye uwo mutwaro mu kwakira impunzi. Igihe twaranira ukwikukira ku Burundi, Rwagasore na nyakubahwa Julius Nyerere bari kumwe. Mbere uyu mugambi burya si uwa vuba, nico gituma uno munsi niho uko twibarutse imbanyi dutwaye umwanya muremure. Uyu mugambi warabayeho mu mwaka w'1921 aho bagomba guca ibarabara riva i Cairo gushika i Cape Town muri Afrika du Sud, ariko kubera barababirigi n'abongereza bavyumvikanako ntivyagiye mu ngiro. Abatanzania n'abarundi aba baritanguriye kuvyishirira mu ngiro. Tanzania yagumye itwumvira impuhwe kubera tudafise umuhora udushikana kw'ibahari. Turazi ko Tanzania yigeze kudutiza amahangare kuri poro y'i Dar es Salaam, iratiza Burundi, ayo mahangare bakayakoreramwo ataco barishe. Tanzania yaraduhaye hangare Kigoma ku kiyaga Tanganyika, barayidutiza turayikoreramwo ataco turishe. None ubu Tanzania iheruka kuduha ikindi kibanza cyo gushikizamwo ibicuruzwa bivuye mu kivugo ja Dar es Salaam ahitwa Kwala. Murumva yuko Tanzania uko itera imbere iribuka Uburundi ikabufata amaboko tukatera imbere twese. None nubu uyu mugambi Tanzania yarawudufashije cyane, kuko ni nayo ifise uburambe muri ivyo bijanye n'amabarabara y'indarayi. Baradufasha ukuboko rero, nubu baradufasha ukuboko. Mbere nagira ndamenyeshe yuko ibanki CRDB ya Tanzania yatwemereye kuduha ingurane muri uyu mugambi wo kubaka indarayi. Nagira nsabe mbere mukomera amashi ico gihugu ca Tanzania.
rero nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa Tanzania, aho musubirira inyuma mujoshikiririze indamutso umuvukanyi wacu Mama Samia Suluhu Hassan. Mumubwire yuko tumushimira kandi tumukeza kukugene ariko arongora neza igihugu ca Tanzania akiroresha mu iterambere rikomeye. Turabibona kandi tukabishima. Tanzania yaramaze guhinduka. Kare Dar es Salaam jewe ntawahandusha kuhamenya, n'abatanzania narabarusha kumenya Dar es Salaam. None ubu inje na jewe ndazibira. Hajya narinzi Heshi, narabaye Mikocheni B, narabaye Kinondoni, narabaye Magomeni Mapipa, Mwenge napajua, Ubungo napajua, Kijitonyama napajua, Tabata napajua, Vingunguti napajua. Lakini sasa hivi kwa sababu ya maendeleo makubwa napotea kama narudi Dar es Salaam. Turabakeje rero kukugene Tanzania iri kiratera imbere cyane kubera ubukerebutsi bw'umukuru w'igihugu ca Tanzania, umuvukanyi nyakongera cyubahiro Mama Samia Suluhu Hassan. Ibi bimenyetso turiko turakorera hamwe n'igihugu ca Tanzania nivyo biza vyerekana yuko na Afrika ishobora gutera imbere abantu bashize hamwe. Ibihugu bigiye hamwe birashobora guteza imbere Afrika. Ubu mugambi tuwusangiye Tanzania, Burundi n'igihugu ca Kongo, kuko uyu mugambi uzogenda gushika Kindu. Ico tuzi nuko twese tuzowungukirako kubera ibidandazwa byacu bizoba bishobora gutembera kugenda gushaka kwibahari. Mbere ku ndoto yacu turifuza yuko iri barabara ry'indarayi ryoteba rigafatana na Afrika yo mu burengero kugira ngo ibidandazwa byacu bishike muri Afrika mu burengero. Turizeye yuko dushobora kuzogenda gushika kwibahari ya Atlantike. Ivyo vyose bizotuma ibi bihugu vyacu bishobora gutera imbere. Uyu munsi rero si umunsi w'amajambo menshi, n'umunsi w'akanyamuneza. N'akanyamuneza kuko uwo mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi winjiye neza muri ya mbono kazoza y'u Burundi buteye imbere. Kugira utere imbere nuko twimbura tugashora kandi bikagenda neza. None rero twe turahimbawe kandi twari twaravuze yuko uwo mwaka w'2025 ari umwaka wa mbere uroresha Burundi mu iterambere rirama. Ibimenyetso ni ibinyene. Turi kumwe na delegation yavuye muri Qatar. Turazi ko nabo nyene baje kuraba ivyo bokora ngaha mu Burundi. Aho mu mwanya uza kuza nabo nyene turaza kubonana tuganire. Aba bavuye muri Nigeria baje kuraba nabo nyene ivyo bakorera mu Burundi inyuma ya ryahuriro twagira ry'abagwiza tunga bo kwisi yose. None bariko baragaruka kugira ngo turabe ivyo dushira mu ngiro. Ndabakengurukiye nabo nyene kubona baje ngaha. None rero kugira ngo sindabisha amajambo menshi, nagira ngarukiye ku gihugu ca Tanzania tubabwira yuko twebwe turi kumwe nk'igiti n'igishishwa. Aho bukera mwadukeje ko amatora yagenze neza, buca mugenda mu matora. Abatanzania mubimenye yuko abarundi dushigikiye umugambwe CCM.
n'umugambwe muvukanyi. Mugende mutubwirire abatanzania muti abarundi bari kuronka uruhusha rwo kuza gutora uti bose botora CCM. Kujya abarundi bose bagiye hamwe bagatora umugambwe CNDD-FDD nawe ukabuvukana na CCM, niko n'abarundi bashikiye CCM. None rero mwebwe batanzania aha amatora azogerera murahatubera mutore mu kibazo cacu turabatumye mutore mwese CCM. Igihe muzotangura imyiyamamazo natwe tuzoraba yuko tutoza kubashigikira kuko urugamba ni urwa twese, turondera imigambi imwe. Ndabonye na katibu mkuu anakubali kwamba tutakuja kujiunga nanyi wakati wa kampeni. Tanzania oye! Burundi oye! Nagomba rero guheraheza nsubira kubipfuriza kuroranirwa ngaha muri iki gihugu cacu, nongera ndabipfuriza ko nimwaganuka mwogira urugendo rwiza, nimwashika i Tanzania muturamukirize abatanzania bose muti abarundi babakunda, tubipfurije amahoro n'urugendo rwiza. Murakoze. Tumupigie makofi baba wa taifa. Amashimeshe hariya. None rero karirimbo wimbo maalum tuherekeze muvyeyi wacu. Wimbo maalum tumerekeze muvyeyi wacu kugira ngo afate cicaro. Wimbo maalum haraka. Na karirimbo kagenewe uno musi kateguriwe muri ambasade ya Tanzania iri Bujumbura. Turi bamwe abashoboye gukoma amashyi murashobora kubwira mutya amashyi akofyenu Ilani mwema wetu Burundi na Tanzania, amahoro n'urukundo zatufanya tusonge mbele kwa maendeleo. Twajivunia umoja wa biashara kati yetu, Kampala muungano. Dar es Salaam na Bujumbura, miji yetu inawaka ni balaa. Tumeweza kutekeleza ushirikiano bora kwenye biashara zetu, uchumi wetu, maendeleo yetu. Jambo bana bongo, mambo watu wa bongo, jambo bene Burundi, bene nare rushasi. Yeah, yeah, yeah. Oh no, no. Tanzania na Burundi bizotushitsa kw'iterambere rirama na Dar es Salaam. Bote vite Afrika kwa pamoja, sote tujenge umoja wa taifa zetu kwa vilimo, madini na viwanda.
safari ya treni kwenye reli ya kisasa inaimarisha murakoze na gatoye kudumisha twishire amaboko y'Imana twishire amaboko y'Imana murabandanya none rero paka Morogoro dusabe Dodoma Uvinza dusabe muridire gato muca mubandanya kubera umwanya uturega. Waziri mkuu wa nchi jirani, nchi ndugu ya Tanzania, anapashwa rara Dar es Salaam leo. Sasa tumpatie muda wa kuondoka, tena ingali mapema. Sasa tuombe Mheshimiwa Rais wetu, baba wa taifa, muvyaguruke muduhe uburenganzira twishire maboko y'Imana. Sheikh Hamisi Pemba, sara yako sasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nitakaposema Burundi, mnasema amani kwanza. Nikisema Tanzania, amani kwanza. Burundi, Tanzania. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa wingi wa rehma na wingi wa huruma zako, tujalie nchi zetu hizi amani idumu. Yote haya yanaweza kufanyika amani ikiwepo. Mungu tunakuomba, viongozi wetu waasisi walioasisi jambo hili, tunakuomba ya Allah uwape umri mrefu, wasitoke katika mamlaka zao hadi swala hili limalizike. Mungu tunakuomba, tusaidie amani, tusaidie afya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tunaendelea na dua na sala, na sasa tunamkaribisha mchungaji. Karibu tafadhali. Tunakushukuru sana Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, kwa ajili ya hafla hii ambayo imekuwepo katika nchi hii ya Burundi. Tunakushukuru kwa amani ambayo unatupa wa Tanzania, unatupa Warundi kwa muda huu ambao tumeona jambo hili likifanyika kwa amani na umoja. Udumishe umoja huu Bwana katika maisha yetu ya Waafrika, kupitia jina la Mungu wetu tunayemwamini. Amen. Murakoze cyane. None dukomera amashi Imana yacu, amashi menshi. None rero murazi mu Kirundi wacu umushitsi tumwerekeza bwa mbere, murazi ko nyiri cyubahiro ari atwigisha indero y'Ikirundi. Niwe acaherekeza umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Tanzania, hanyuma abandi bubahwa baraje gukurikira, ariko bariko baramuherekeza. Dusabe wa wimbo wa Marmo mushirike minoti 3, hanyuma Harmonize awe tayari, achasigara araburudikishia abarundi n'abatanzania kushika wanyuma atashi. Anamushindikiza baba wa taifa, anamushindikiza la waziri mkuu wa nchi jirani, nchi ya Tanzania. Haya, naomba tuendelee kusimama wakati Mheshimiwa Rais akimsindikiza na kuja kusalimiana na viongozi mbalimbali. Wakati Harmonize tunakuomba kwenye stage. Shukrani sana kwa ubalozi. Yes sir. Harmonize kwenye stage. Kwa ubalozi wa Tanzania nchini Burundi. Yes. Chamusha. Piga haraka piga. Na Harmonize jiandae sasa. Harmonize kutoka nchi jirani, nchi tuka Tanzania, jiandae. Apita na piga muziki mpaka kesho asubuhi. Mama Samia.
Wakati Mheshimiwa Rais anamsindikiza Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, naomba kwa haraka niwatangazie mtakaowataja. Kuna hafla fupi kuanzia majira ya saa 1 za jioni, ukumbi wa Lake Tanganyika. Wafuatao wanatakiwa wahudhurie ni pamoja na benki ya CRDB, NMB, Azania benki, mkandarasi kwa maana ya contractor wa mradi wa SGR, African Development Bank, ADB, USAF pamoja na LATRA, na wageni waalikwa mbalimbali kutoka mkoa wa Kigoma walioalikwa leo majira ya saa 1 za jioni. Kutakuwa kuna hafla fupi ambayo imeandaliwa na shirika la reli Tanzania TRC. Kwa hiyo waalikwa wote wakiwamo benki ya CRDB, NMB, Azania benki, contractor, ADB, USAF, TPA pamoja na LATRA, tunaomba tafadhali. Wakati huo ni kwamba Harmonize anapanda kwenye stage wakati Mheshimiwa Rais akimsindikiza Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Okay, tangazo lingine wakati Harmonize anatarajia kupanda stejini ni kwamba watumishi wote wa shirika la reli Tanzania TRC, baada ya shughuli hii mnaomba mbaki kwa ajili ya kupewa utaratibu, pamoja na management ya TRC mnaomba mbaki kwa ajili ya kupewa utaratibu wa mwisho. Lakini hafla fupi ambayo imeandaliwa na TRC itafanyika kwenye ukumbi wa Kigoma Lake Tanganyika hoteli majira ya saa 1 za usiku. Waalikwa ni kama ifuatavyo, ni pamoja na CRDB, NMB, Azania Bank, Contractor, ADB, USAF, TPA, LATRA. Shikilia. Tunamuomba sasa Harmonize aje aburudishe, apige muziki kabisa mpaka kesho asubuhi. Yo. How you feeling, Burundi? Yeah, let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, uko kijijini Chitoholi. Hapa kama utani nikaanza kuimba, Mungu si Asumani nikakutana na Simba.